asa artia ninna bonaniari si pahasada bonani bulan tu ari na menghubap pinita ni huta rumah hole manalur si tubuhon anak ulu balang mahamuna napistar na bisu jala poromuna natakas na ding gemar parulan. Karena dulu na turut bisa murah kan na turut. Kung lain ho. Jadi na lubang bundok. Baru coba Manado. Ahang Dodi, kami siya nang din kung kami kumurhay manis. Dia malak na dia mahatangan, dia mananiro ma. Ahang Dodi, kas kung ahang Dodi siya ni, masabi mo doon mga Dodi kung sama kayo matuloy. Ternyata mas, ang Dodi, pangalaman namin, panapon namin, itu kumadudukit. Ini pinapasal kami hingga patuhi na manisihon walau stabil walau pinuriwi dohot na penaltinyaran dohot ringgit video suarai dohot jual takatani watawag namin na takas manukun takas kumahay marbuwa di pasit taruhan namin rada namin rada di panglapapan nakbol kami haham mabait sa rakutan na baru di ngaranon di duat kanaudion ujau hami hamung upasahan kami wani tingkat pasuri asang giat maghiteho pagirong muna tuaman tari bata di pas-pasuh kami gabi ojak utat tradison na margoar utar mahole manalui asa pilihan Tuhan na pasapasuin kami maghitehon Panginoon muna filter dinami do para nami mangingat to kita asa tiang so na urat jari paso-paso ni Tuhan tai leanon na Tuhami maghitehon Panginoon muna so ringgit suarai asa tutio na tudai tutio na tujur na nami tuanon lao mangingat to putaon siya kami sa ro di para nami maros tutu pasar upasahan tayo sa ito at pagkasami asa takas ham matangian kito hatay agan iya takas upasahan to kami para sa pagtunay pamanukun hamuna ang iduli di pinggap pasukin ima haruan na ima tihatakaroon muna sa mga talibata asa ujak kuda nauli kuda lalingan kuda taon sa maragowar kuda mapawali mananuli so muli mapabuanan oras na ang duli, ipupun ni namamak ito mo din magbay. Kaudak ko sa rakwar ni Huda, Hudatta, di nganano. Kami siya nang din maharuli, mangiluhot ko amat na ng magpuri bata. Isang ihog di bata, manak pamiguan namin, dinudin at pamiguan mo. Asa tulipas na hang mangingani, Huda, natadjar honong, tugabi na tusulan nga rin. So kung nisituwa nangyarang mga pagkakasuwa. Wala tumubig nga ni Hangun, tayo nga ni Pehuto na kahanguli. Di huta kahita lang jadi marmara, di balir na siya di mahuba. Di somuse, Hangun, oras ribu-ribu. Di ko paramura din namin ito yari na lang huto, hindi pa kapatutuan ko na. So maribor mahusitugan nga rin, paswasuan nga matariwata. Nami hupuse di song,
So, napuran nito yung nyaran. Tiara madala ni pasu-pasu sila kami mga talibatasi o paumuto sila niyari o. Ihamu si Sarah Hasunto. Bago di mara, hahangguri. Biso muse, hindi. Si Tio Suara. Natinoban ka maritay. Tutiho na ma, ilaw muto sila niyari o. Pasu-pasu niya matalibata. Tiyur dadat tuzulu, tiyur dadat tuzay. Ihamu si Sarah Hasunto. So, kani mara, amang mahaduli. Yan alisog, tingnan na ho. Di ba ho, di ba tama, paso-paso na ito ang musulong hata ni tuhat na laking na pinasakin na paso na yun. Di pa sa tuhat na may apo mo tutulan nero, pengit sa mga tuwa mga tutulan nero, paso-paso ni tuhat na. Baguti mara, hahangguli. Asa sa urak ko masong nihatan niya matuwa. Asa bitang mga rumiris, tuwa kong masumurok, ni pong matuwa. Tutulan niya rin, mangingani hong taon, hamong. Ipasok-pasok tuhat tama. Iwag paramu hahangguli. Ipasok-pasok tuhat ta. Anak rilis baru muna torok. Pangan muna may satu na sa rumatuwa. Bukan hari asa sinuang mahariara di pertukuan di huta. Sudah nyarion. Mangingani hong taon. Ipasok-pasok di batahamu. Dua anak na masangat. Baru muna apa na martua. Asal hukma. Batu haji asa saat masuk saat masuk baktiar bunga saat kagdahog warni hutaw rumah hore manadu di saat di batama tuhamu horas mahung jala kami baguti marahang muli atau hatatagban Maka tayo mahitanggit. Mga takkas sa jaluhami di son. Pinggan dahot parwe ribu na purakir. Dala mga takkas. Bisuk ko nang dit ko na pino siya pangalapa pa na puli. Mga takkas di buat damang. Hima huwag kami siya. Amang ang gidoli of Baharat. Isita-sita mo nung nga patulis tuwan, jalan na balga, jalan na ulima, matapos tao man, tao. Inorhon ni, buwar puta, rumaholi man na ito. Panuanan ni si Torok mo. Tung mamita anak ko, mamita boru, baka ari na mangingi, bisa luhut nga akka paparami. Utamnya kok kami mato mata di bata. Asa torok maribur, paparamu, kuari na mangutong. Asa tiap anak tubuh, tiap baru tubuh. Lao si harap tonom mutak kaari na mangro. Asa songon hatan ni ring si Tio Saraon. Asa tutyo na akapasarya muna, makirat sa nadumao, majol sa nadumono, akapas sa motarro, di akapaparami, laos halas soron ni badamu, laos halas soron ni Tod. Asa hupang ilo kami masya na matalibata, di akapaparami na sa luhut na di na mangingat ang huta lupang manaluong, rumah oleong. Asa di lotuhat tama, di asida gadyang numur, sahata tudulog, sahata tuturuan, mga luyak ka na muli pasidik ko na kanamuran. Tung doon ito hapta kang yang ngani, di pasahati sa luho na ito kapaparan mo, asa di pasahat tuhata na marjungsungas sa ngagaw, marhapyas sa ngod napurat, marsipatulo sa ngod dalan, inohon ni napinita ni puta rumahole manaluan. Imatamyang nami, imatamyang pita nami tomat taribata, yung dolo tuhat tama pangiruan nami, di jalo badamu may yang di jalo pertodyomu, asa horas sa muna na di huta, horas ma na di pangarat tuang. Asa hugo kihami ma, so panggoy ni padohan nami, asa artia ni nabona ni yari, si pahasada bona ni bulan, tu ari na manghudaw pinita ni huta, rumah hole manalur. Si tubuhon anak, ulubalang mahamuna, na pistar na bisu, jala boro muna, na takkas na rin gamar parulan. Ador hadupang tanggo tumugulong puta ni pasa tumugur. Pinita ni huta, rumah hole manalo. Nang mamu, paring iringana, patugu-tugu pahopu, sahak mamu marnini marnono. Sahak masono, sahak matusapean, lunga sahak utamnya kami tuarukan di Tuhani.
Majalo mabada muna, majalo mapertodio muna. Nangak kaya na kota na ritano perserani. Horas ma jala gabian. Mga atas yan hami ang gim, haham, ba horas mahamuna sa na babutima. Lakas kami manukto. Mga tumakas ko. Nabal ka matong kape na taparkaruan di baga sa senaryo. Ima di patubutuhan taro ka di hamu. Grabe. Unaw na mujak pon puta mo na. Grabe ba na sana? Dada di baik kamu warna puta rumah boleh. Kami piatong martamiang natua martua di batang. Asan dia puta harung tua no. Natubuan ni anak masangap. Para mayaman niya ka anak nazikar. Para mayaman ni buru nauli. Tuak katikin na ino. Grabe ba na sana? Marhitay man na hindi patari-tar hamu di son. Pinggan na ho. Asa hot na tua. Hot maulupulok. Hot persaulian. Hot panggawian. Di hamu. Saha tu sa liling-ililing na. Grabe ba na sana? Di son parbuay ribu-ribu. Martangnya kami tua mata martua di bata. Asa manar sarhamu songon mare-mare. Mangarera mahamontok songon emenauli. Anggia matuta borna hamu songon sihasor na bulun. Madia madiri mamu na songon sihasor maranaki. Asa hutaon, huta ingan ni raja na soparon. Marsuduk-suduk, rodi suduk akan nangi. Batu pura sana. Bison waing ringgit sitio suara. Sutio na mangualinon muna. Tuloma nga mabulok sa loob muna. Asang giyak turodang nga sa mata ni bulan. Tutiyo na sa mata ni muan. Padiyon ni ngulu tu hamu tu akatik kinanengro. Dana di son, napuran nialum niake, napuran tiar. Tiar marpanorasat, tiar pardinginan, tiar mapanggabian. Batu pura sana. Siatu napuran nialum niate ma, horo ko para musobot. Dito nga tonga ni Aradaw ni Portibio. Arong doon di son, totoo, ita burgur. Asa burgur ma akan nadiudan tu akatikin na nengro. Asa say dulu ma at kapasamutan na dinggat di hamuna. Di son no tu atakasan. Takas manauli takas manadinggan. Takas maharoran niya kapasu-pasu. Nabudang di hamuna sa luhut na. Iwatang yang nabi tu amat tamar tua di bata. Bubuki kami may margitihatan yung pag. Asa sinuwag karyara ma di partuan di hutan. Ditangyang kami tua mata mertua di mata. Nung nga diuja ko po hutaon dalam markuar huta rumah oleh manan. Di pasu-pasu di mata mau. Ang tubuan ni anak na marsangap. Dotak kaburu na martua. Batu pura sana. Ima tutup. Asa tubuh madingin-dingin di bonani hau si martua. Hamu na mangingani hutaon rodyak kapuk paramso. Firma tot di maringin. Horas tot di matu. Saironi pinauli. Zalalig kamu. Batu pura sana. Ima tutup. Asa martata mabaringin. Marurat mahariara. Hamu sudah mangingani hutao. Firma tot di muna madingin dalam matakang manang juara. Batu pura sana. Oras majalaga. Oras saur-saur. Oras. Ora. Oras. Ora. Oras. Firma tot di madingin. Oras. Atin masyarakat namin, muna pemerintah setempat anggo pengatusyon ni masyarakat. Pemerintah na terdekat, bahkan mewakili presiden. Amang kepala desa, mewakili mereka mahamuna. Di Pasar Kanali, di Son, 2 tahun masuk negara taruh Indonesia sampai kata kita asal makanya go lang hamula pemerintah dan siap bukan audio karena ini kami pagka pangisila natat itu peraturan pemerintah pangisili hutahon dulu anon asal somon buat takasani asa takas hamu pamartanami mana kau ni selamat dari rata asang giat keluarga kata itu pemerintah nah tempat mahula-hula elek marabulu namanat mardongatu manukur raja ini mas tengah berapa nami maulana Gabi majalah horas.
takasin na uju purba, takasan uju pola. Atakasay manukun, matumatkasan amang boruk kumarbuwa-buwa. Situ ni ulat tadi bagas sedarion. Sekaligus di pasar tamu tuh kami pingkas sakti. Do perbuai ribu-ribu. Do ringgit situ suara. Do napurat tiar. Do tuak matonggi. Nang sone. Ni tak gurgur. Alani mamang baru. Tangang kami tomat tadi bata. Nah di pasar muna tuh kami. Son kata pengantar muna. Mapagor ni hutatta rumah hore Manado. Takas do hita marsisisean di bulan 1 di bulan September. Saya tak borak yang kita na doon antara ni babat ni Nariahe. Jadi do tutu resmi orang buat ni hutaon. Jalo basara tu amang boruku. Lakbay mat tempatnya kana sorma dua disi. Di orang horo pura nabi. Tumatyan siro aku. Bama warni hutami. Lupa hole niku apa di beko rumah hole Manado. Alani mamang baru tengah ngami to amat kaderata marihitim ulat tas ibaga sadarion. Di beko warni hutatta rumah hole Manado anggiak matutu hatukon ni dalam ni ngolu. Aku menang tuwi marhabis tara masuya kabopumi na di pangartoan marbisu. Bagi boy orang na terpenting di negara terdumomi. Sa sikadjang rumah hole na paru. Nang dihamang baru, nabuhay mga ranoti, imakapahupong titik kinangro. Martagday na sumudolok, sipaduro sumudalong matutukulog tali bagsadaryon. Dumiwek ko ba ni Taton, rumahore, Manado. Sikaligus ni Weko, anong haudahan ni, akanong perjuloy, do agaw dumudungi kanong tipak do pena. Dira mo batama ho, dinakay sa habon. Do torang ipikiran, nanayin sigala mamuro pena, dingolo ni titik kinangro pena. Kami petong na sikat do ison digokoporong daw nga tubo puruba ng Manado terdumobi hula-hula o parhuta na menyaksikan ko ni hutang munon rumah hole Manado bahami sebagai pemerintah desa nadong dison walaupun ang sa pemerintah desa dulu 1,000 nang kesepakatan nami do ayo so tinggal di mana marpesta resmi ma warni hutang munon rumah hole Manado dira mo tidi batama hita sa luhuk na saat solu satu betian lelang mau mangolu jana mangapu hagadeo. Baik, boras saya ulile. Boras. Horas. Pagaro, Jabi Bazar oras lain. Dohot ibogoni badison, hindi pinagparaguna suso nanti. Paragon dan mana komunikasinya. Soni di kamu mengurunan pada nomor-nomoran. Mulai tema perculu tata saat untuk perdagangan bahasa ini ditikil oleh itu. Kudu rohani itu. Bang lagi biar memperkuat pembeli. Asa di pasar kamu tuh kami tinggal sakti. Tinggal berguna mau dia karena udah tinggal awat dari bulan itu. Imam berhidi tinggal tahun di bulan. Tosoni boras spiritori. Tosoni betutong kijang na purang molian, purang rata mo. Tosoni ringgit setiap suara langkut atas. Tosoni dibangun. Hidup lebih dua takas sampai laporan takas menuku di perforasi penglebih di tikion batu makasam kamu beri bukti Bahwa dia tema ada tadi ada di negara orangnya kita mau makan muslim yang bison karena mereka tomat dua potongnya tiap bulan kita sendiri di foto-foto pakuan mengajari itu padamu mengajari tak terjadi kami padamu di bumi dah
pining itu mak. Kami ngunis hutang yang ini kami dong karena bukan ubion haknya nasoba marhula-hula akka itu di Tuhan mai kami Tuhan akka pemeran nami marhideho pas puner dalam manukur rajai ima harwana ima setengah kono. Maulia tema dihamu amang guru nami manalu ate nunga masih takkan dihami paroras kamdebir jalan kunut dari belas setikyon dapat bahon pasuta mamu ape lupa menalu bawarna te lupa menalu rumah oleh aja matutu parutamu non parutam nauli mon asa maju sendadau maju makir sendadau maju sendadau kepersaulian di Hamoraon agarion nakasang apo pe tujuan nyarion son perhitian di tangian di pasar tamu tinggap sakti imam berhiti tinggap nahoti okma pas buat itu kan yang tujuan nyarion itu udah mau naon sandiat goyon permiamannya ke dana Wimon parapotan ya kena tua-tua tu akan tikin nama namanya ton. Lalu mana ringo dia kena perlunauli dia ka perbuatan. Jalalah situ do boras sipil ritodi asa di hutamu nau di lubang meneluang diri matur demo. Firma pokina bau-bau persalongan. Firma matur di rumah luju-luju matujulan non nakapacamot. Ima tutu dison dapuran mauliate. Dapuran rata mo asasinur na pinahan gabi na nyula. Hot pasu-pasu di Tuhan tujulan nyarion. Pacalong ape martura pa akanong isalong ate. Bertumpur ma akanong sinuan. Dia kapasu-pasu di Tuhan dia ketiki na mangihu. Asa sanggar mapori. Ulubang masa tua, sinur na pinahan, gabi manang nanyo. Di matutu di suatu katupamu ring di Dioswar. Na pinatupa ni pagarek latay palas sohoha. Las dorohan namin magpasuan kamu. Na mabay ko mo na kamulay ito ate. Hindi mo katurinan. Agya mau mo na marlas roha magkadadanak siya lang puro na. Sila lang may tuba. Ikaon nang aron dadan kamu mutu alai sudia kana tu ay kumaras ro ye matutu jala di soto pasar tamu tu takas mapasuk di tuani jala mutu adi kan pa dote astanya dos roha dos tangnya asa tu di pasar Tuhan yang kana widadingga tuhamu namang ngani sudah monot ya jala lafi sodo ipasahat kamu tidak buru-buru tu makana uli kupura kana diga kawan ya do tupan rata mereka kasih ipasahat tani ma panipuli na teh sebagai cekung masuk anda kaya mau rasa dari dua jadi adong pemak tugu-tugu tu taliban sama tugu-tugu ni orbo tujuan lo gancang mau musalu nak juntong giring bau usaha mau benar bermidi saham masuk nomor 0. Matutu asa embis tabatio ma perlingkungan si boro. Sinamang yan ni tumunog kamu. Debatano sila tu. Horas mahamu di paro. Matutu ador hasma adores ador si pora-pora. Tuzuluan ni Arion, horas-horas mahamu trokis gabi majalah mamola. Matutu sa di solo masak matu bakter. Lungasaha di gani hamu kamu naon lubang manalu rumah oleh
sahak mamut parurasan sahak mati panggabean ima tutu ay magjual-jual may nate magjual-jual siya ba ito jual-jual may binay matudaw-daw akahata na uli hata na dinggan na pinasa niya karaja na kami mo kung tagkas may apuha mo martongan oras ma oras na itatuduali oras so ni mata siya kami ang puro Pagkarnya beliau sige nang petaktas pinoto ring gas bahami banise ilang muna berdesilaban dilot terima kasih saudara lima dinong sinasahat muna tuhami hingga nahot dihudulan na namarisimun per 2.000 napuran natin niaran do ringgit sitio sara na tulok pa ni Pangarenta do tidak bulbul do natonggi asalnya malak-lak na dia maunok na na berjalan nauli sa pinarenggan ang kamang moruna boru dia mahatana hingga mahamuman buah-buah asa takkas di bahatana mau lihat mah raja nami belum nami bunga sama dia mulai atas kamu betul atas mami kalian mana piningan nak pulang sarang kamu na betul utama betul pahami to aman na bagasan itu tahu guna anak bagus wala tima ang buru na buru nami saya hasito dapat namaranggi buru na dihamuna kumparan ni na buru nami dagabi nakaling juga hidup kami do lay namar bilang-bilang buru hamuna sahat hamuna di huta si mamora de bulakon sa suari sederion masih banggaro pas-pas di batari jalo hamuna marhite ulaun muna na pinasahat di Pangarenta itu hamuna dalam berperbuiri di bagasan tikyon idolo ni angka hula-hula muna dohot rejani huta dari huta si mamorau terbarita deh amang buru nak buru saat kami kurang muna mulai berhak hamua yang sudah tinggi saat si mamorau mau niate mari tuhatta mau niate manang bisa halang raja nak tasuribera di bagasan tikyon jumpa dari dulu muna tarira na dinalahamuna biari sederio dinamasakat kamu tutup nanay marserak mahamuna memukkahuta sa huda tinggi saat huda si mamorau ima secara khusus huda muna mahoni manalu di si mamorau itu lo biak kerajaan na dua-dua na rok di hutao mau niate ma dipaksa halay mau pilot dari bagasan sederio iba dari dahon na dua-dua ni apa suribada di hutaon penuturi pengajari di hamuna selilingon di huta sembilan orang ang dia mamamit masih di batang di hamuna dinalahu mengucapkan hutat tahun hima lukban rumah holi manadu ang dia maun hatubuan ni anak hatubuan ni boru pangantaran ni anak pangantaran ni boru ang dia ma makirak sin na daw medyo pasin na joro pasu-pasu di batang di hamuna paran ni nagpuro namin ang gabi. Dumubi ma di hamuna dua lain do iboto namin di bagasan tikyon. Ang iya ma di bergugituan. Lebih bergituan mari hamuna ni paso. Asal iya balgaro hanami do pena. Hamuna dua amang buru. Rotak buru mengajar-ajari akabok paramu. Untuk penungain kang di zona sida. Masih bergomang na kita di bagasan sederio.
asa firma kopi bahu-bahu pasalona firma kopi muna sa luhuk na kejumma dengan di pasanota asa siwan karyara main dapat jagar-jagar huta inono ko ni huta na ujak kalay di mga sakyon lima maholi manali dubon anak lirisna o paramu baru dorot takas pada mamuna sa asa lima ina harap asa pir harap dog tongki harap piling tongki harap asa firma di marini harus di madu asa sa surumen na sa magpostian dela to ho may diortan ni kanilog kanina ka sa seleryo ginaw na hujak ko sa munaon pangartarnya na pinagtaran ni guru sahat mga muliling bangun mga pulagamiyo dela to tong ma diduwi ko di mahami amang guru gabi ba dela ko asa pangan telah sibuta badat pasugabe pasamabola nakran mapulay razana di kami nanay Madudu. satu tulisan tuloy na lo katanaw pasugabe pasamabola razana di kami sa naguri ma sa mangugot asa siya mengalahkan sa putanan yun umum ako para dinamang o umum pada ako para dalam di pasaran asa sa papuami pasugabe pasupamora ako na saluda na magtulong kita salumutan dilek may namagul sa pagkalian sa pagkakuti mana Hamuna sa lubos na. Ang raja ng pada. Beri kami lolas niro hamuna sa lubos na. Sinarao, maralog, ulaw ni nakoras namin apalagi yun. Manang ulaw namin. Di hamuna amang raja. Di hamuna inang pada. Takas do di boto hamuna mungkin suku-suku dan nang roh hamuna. Hado cukup muai. Sedang rohon, sedang rohon. Jadi alana situasi do ina. Situasi apa? Lima masa komisionari masa dibatasi do masalah perdalanan di akta jolma siang pangaratoan dina sa mingguon bunga kami makatahatay do nagkalaik manak tungganin ko nang akaparibaku ng siyang dito bunga betulus rohana sida dinalao wow tusol kasang dia akang ma lai ma nalaw mapenata jadi opera janami nang dia musuh pada saat mata binyaka parang ito tuaw Tuhan muna sa lubina oras ma mauliate ma kutima mapahami kaya humurang pastak konon namin dumubi ma sa kami magradai magsulikada Panginoong magpapagulong namin mas tayo na prohan namin inariyahan mo ro mangguhi kundo jojo namin o hamon kita na uliyon laom manangya ko kami dohot ko para namin dumubi ma biak katanyang muna Panginoon muna selamat dari bata magsite na ulihan tatangyangi Asarikit kundi tangyang munay tangihot tuhap ka naman tayo tongi para na manihot isa hapon ito hamin dumubi ma para namin masudut-sudut lao mangani mutar mahole manalo na uliyon asa wapu hamin mayat tongi kaluhut na panukamunay
Asa tumtumay na duhur, yutiumay na lote. Tuli hata pas-pasuan na nidok munay. Pasama ito ang mata ni mata. Isa hapong may tuhami masudus-sudus. Paso-paso, naso olo mo ba may paso-paso, naso olo mo se. Asa emesisyo raja may niojak tuhuyong iyong. Nunga, matangiyak kamu, madokata na uli bang idoho tubuhat say. Mata paso-pasuan ihami. Asang kiat, puta na ulion, puta na dengganon. Tipo parang nami sa tutuduk itu buka. Bunga majakop badan nami, lumuri na patadun nami. Asa ang tangan mama tuhuta, itu masuk kudami. Sudah ada pasu-pasu ang tunai, akaraja nami. Makin nami makinege do tuhatai, suari na magihon, wapuhami may tuktakas martonga di dabu. Oras pasalaga, oras ma. Dia masinat kami hura, dia mata uluna, dia kanak na hena. Dia menaruh, nanaruh, dia bisa. Dan sudah ya sabi, kejuma mangsa. Ini konsep. Iban nabi, dan itu lupa. Jadi dia muna, untuk kami lain nabi. Maksud takut perang. Ati sesok kena sida, ada yang semua yang terkena. Sorohan sudah. Marlas miroha. Alam mo nga pesta ko, tuja ko, utamo. Ima kita rumah horay manan. Lasoro kami dia malati kemabuan idalas. Dobek ke segitu. Nalao panganom. Bisoro nga dia ron kami. Molo tu seni pe dia ron kami. Dia balati tuan. Las marwani badan, las marwani tu. Sangat jero. So na ni ko mo ron kami. Main nasi kepala pulang-pulang. Molo tu seni pe dia ron kami. Las. Ino wakas baru kita mula panganom. Besar mata di mata. Sai, oras nawan nama kita ni marah. Saya dah berbicara mengenai mana kamu imin yang kaya yang tersolat tua. So kami belum mengulang satu kurus negajang, kurus nahamal don, kurus storok rak. Saya dah mau tuamu, saya dah betuan apa deh, mewakili. Saya dah mah kubur. Jadi menurut besok kita sih yang dia pernah kiai, untuk tahun lima pasal tamu mak kalau lihat itu. Gajang berita horas berita gabi. Wapal lang kapasupat duluan dari on. Dapat tamu siap tuan tay merhiti-hiti ulot tersebut. Asa turok memperbarang. Ate. Rosok perang untuk ketik namang yung di pasipas. Kalau ngak kaparsay itu mago may sadagin. Hindi lala. Ate. Dino. Di pasu-pasu kuat tapos ikat pasu. Olo, disorti mah. Jadi, atanya tujuh belum nanti. Saat disuruh bersama tuh dia. Asahat belum kesedarion. Dibek kamu resmian di hutamu naon. Dohot betul jahan nih. Ingaran dia karena soal dua. Sama mu perhorasan. Sama tu panggabian. Ini betul berjalan apa deh. Puji-pujian mardawan hamurate besok bahar dinami. Boy hani mengadopi ko kun jojon ni hasudun bulun namion. Ima ale Tuhan di nama mesta kuda. Salani ale Tuhan dak karaja na mangalew pasu-pasu. Totong mapargogoy na sida sa hapong bay nang tubonan ni hasudun namion.
Suang-suang ni mata mo na magpapalapang lapian ni Sarma 2 na pala daw basa. Katong matuho pa sa atong nami. Asa baru lang magmula silon nami tar lumobi lapang di pasak warmo. Digid yang inasa Panginoon nami ala Tuhan. Di dosa panglason nami in. Jumolo mahami kurasi siya ning unang lalay terabat pas-paso na ng silono mo dito kami. Martangiat kami terpan mo kulang mga saan guar na nak mo Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Alat tadi pertama nama boy pas